Yes, nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo kuri uyu munsi turi kwa kabiri tariki ya 3 Werurwe muri uyu mwaka wa 2026. Reka mwese mbifurize kugira ijoro ryiza bitewe naho muri, hanyuma abandi abaherereye mu bihe biberekeza ku masaha ya mu gitondo cyangwa ku manywa, namwe tubifurije kugira ibihe byiza. Twinjiye makuru rero agezweho kuri aya masaha. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyatatswe, drone ebyiri zimaze guhanurwa. Zaturutse hehe? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Hanyuma uraza kunyemerera nkubwire ko warwanya umutwe wa 23 bisubije Kazinga n'agace gatumye Kinshasa ihungabana ku buryo abukomeye cyane. Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Kisangani, umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa mugenzi we. Ni ibintu bikomeye cyane. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko yambariye urugamba rwo guhangana n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. No kubera iye mpamvu turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, ariko kandi turebere hamwe naho urugamba rugiye kwambaranira. Hanyuma ndaza kukujyana muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, nkubwire ko imirwano ikomeye yongeye kubura hitwa Imuheto. Abazarendo bakaba binjiye mu gace, muri aka gace abaturage bakaba bakomeje guhunga. Biturabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma uraza kunkundira kandi nkujyane muri Kivu y'Amajyepfo, ubwire ko FARDC yongeye kugaba ibitero bya drone yigakenye. Abaturage ubu byifashe gute? Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu byifashe. Muri aya makuru turaza kwerekeza muri teritwari ya Rucuru, nkubwire ko imirwano yikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi ba Wazarendo yitwa Ibukombo. Ibi byose rero nibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Na makuru yo kuri aya masaha, na makuru birumvikana yitsakanibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko by'umwihariko ano muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari. Hanyuma ngiye nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerere unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification. Nubikora uraza kuba ugize neza. Mwese rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya. Ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twanzika ku buryo burambuye n'aya makuru. Yes, nongeye kuguha ikaze nanone wowe dukurikiye, cyane cyane emwe mudu ukunda abyasaze. Abantu baherereye mu karere ka Kayonza, baherereye muri Ikirehe, abaherereye muri Gatsibo, abaherereye Rwamagana, abaherereye Bugesera, abaherereye Gasabo, abaherereye Kicukiro, abari Nyarugenge, abari Rusizi, abari Rubavu, abari Musanze, abari Gakenke, abari Gicumbi, abari Ngororero, abari iyo hepfo cyane muri Huye, abari Gisagara, abari Muhanga na Kamonyi, tubahaye ikaze. Abantu muri Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, hano mutubwira ko mudukurikira cyane. Abaraho rero namwe turabatayije, abari Kisangani, abari za Masisi, abari Bukavu, abari Bujumbura mu Burundi, abari Cibitoki, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Zambia, Sudan na Malawi ndetse na Mozambique, namwe ikaze. Abantu muherere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari mu Bufaransa n'ahandi, tubahaye ikaze muri aya makuru yo kuri aya masaha. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyatatswe na drone zigera kuri 2. Umutekano kugeza ubu ngubu tuvugana ibintu byakomeye, ubwoba ni bwose.
Amakuru aravuga ko indege nto zitagira ba pilote zizwi nka drone zo mu bwoko bwa kamikaze zigera kuri 2 zabonetse mu kirere hejuru y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ku masaha ya saa 8 n'igice zo umugoroba. Abaturage batuye muri aka gace bavuga yuko n'ubundi ngo ibintu bikomeje kuzamba, ndetse bakavuga yuko bo ngo abatari bamenye icyabaye inyuma yuko n'ubundi bivuzwe yuko aya makuru yaje atunguranye. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka mu butasi bw'igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko ngo izi drone zagaragaye hejuru y'iki kibuga cy'indege mu kanya gato cyane mu masaha y'isa 8 zirengaho iminota mikeya. Hanyuma rero bikaba bivuga yuko igisirikare cy'u Burundi ngo cyahise gifata umwanzuro wihuta cyane wo guhita bahanura izi drone. Ni ibintu bitigeze bimenyekana cyane ko ngo byagizwe ibanga rikomeye, ahubwo kugeza ubu ngo hakaba harimo gukurikirana no gushakisha amakuru yatumye cyangwa se yaho izi ndege zaje zituruka. Amakuru avuga yuko ngo igisirikare cy'u Burundi cyahise kihutira guhanura izi drone, kikagerageza rero kuzishyira hasi zitaragira ibyo zangiza. Gusa kugeza ubu inzego z'umutekano n'iz'ubutasi bw'u Burundi ntiziratangaza itangazo risobanura ibijyanye n'izi drone ndetse n'inkomoko yazo cyangwa icyo zari zigambiriye. Ibi byatumye urujijo rwiyongera, aho n'ubundi bikomeje kuvugwa yuko mu Bujumbura ibintu bitameze neza. Ni amakuru kandi avuga yuko abantu bamwe bahise bagira ubwoba, ababashije kubimenya cyane ko ngo ibi bintu byagizwe ibanga rikomeye cyane. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura rero ni ikibuga gikomeye cyane, kubera yuko mu gihe cyaramuka kigize ibyago bikigwirira ibintu byahita abikomera cyane muri iki gihugu cy'u Burundi, kubera yuko indege zose zahita zihagarara. Ibikorwa rero bijyanye n'ubwikorezi ndetse na transport yo mu kirere bikaba byahita bibaye ikibazo gikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje gutera umwuka mubi ndetse n'ubwoba butandukanye. Kugeza ubu rero ibintu bigikomeje gukurikiranwa, biravuga yuko ngo hari amakuru arimo gukekwa yaho izi drone zaba zaturutse, ariko ndagira ngo nirinde kuza kugira ibyo nkubwira bijyanye naho zaturutse, cyane yuko n'ubundi amakuru atari yemezwa neza. Ahubwo nyemerera dukomeze n'aya makuru nkubwire ko barwanya umutwe wa 23 bisubije agace ka Kazinga. Na gace rero kugeza ubu ngubu katumye Kinshasa yose ihungabana. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kuri uyu wa kabiri wisubije agace ka Kazinga ko muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uhirukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zari zimaze iminsi zihafashe. Kazinga yisubijwe n'abarwanyi ba 23 ahagana ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi, nyuma y'imirwano ikomeye yahuje ingabo zabo na FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu byumweru 2 bishize nibwo iri huriro ryari ryafashe Kazinga n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi mu mugambi wo kwisubiza agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro akarubaya. Amakuru avuga ko ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 zari ziturutse mu bice bya Ndete na Gasopo bateye Kazinga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, imbere yuko haba imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje. Kazinga yisubijwe na Alliance Fleuve Congo 23 isanzwe ibamo ibirindiro by'ingenzi biherereye muri segiteri ya Oso Banyungu. Aka gace aho gaherereye gafungura inzira igana Buhimba muri groupema ya Warowa Yungu iherereye muri teritwari ya Warikare, ndetse unagana muri Gatoyi mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Gufata kariya gace by'umwihariko byatumye abarwanya umutwe wa 23
2023 isigasira ibirindiro byayo muri impande eshatu ihuriweho n'uduce tw'ingenzi twa Buhimba, Gatoyi na Kazinga. Ibi biraha uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 unaheruka kwisubiza uduce twa Ruke na Kasenyi ubushobozi bwo kwagurira ibikorwa byabo mu zindi grupoma zirimo iya Warowa Yungu, Warowa Uroba na Warowa Rwanda zo muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakaba bongeye gutera amajwi bavuga yuko n'ubundi ngo Alliance Fleuve Congo 23 ibi ngo yabigezeho irenze ku masezerano ya Gahenge. Twerekeje Kisangani, umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage nyuma yo kurasa mugenzi we. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko ibi byabaye ku munsi w'ejo ni kuwa mbere tariki 2 Werurwe muri uyu mwaka 2026 nyuma ya saa sita ho umusirikare wa FARDC yishwe nyuma yo kwica mugenzi we mu gace ka Mingazi ni muri komine ya Mangobo Ikisangani. Abo basirikare bombi basangiraga byeri ku kabari kari ku muhanda ujya Sotexi. Abatanga buhamya ababajijwe bavuze ko havutse impaka hagati ya abo no kuvuga hagati y'aba basirikare hatazwi icyaziteye. Aba basirikare bombi ngo bateranye amangumi nyuma yo guterana, babanje guterana amagambo nyuma baza guterana amangumi bikomeye. Mu guterana amagambo rero umwe ngo yahise afata umwanzuro arasa, undi ahita amwicira aho ngaho ku mugaragaro. Uyu rero twavuga ko ari uyu wishe mugenzi we yahise afata imbunda ya mugenzi we uri hasi akanga abaraho bose, avuga ko umuntu wese umwegera ahura n'akaga gakomeye. Mu gihe bari bagitegereje ko abandi basirikare bahagera, abasore bako b'inkwakuzi baramucakiye baramwihanira birangira bamwishe bagenzi be bataranahagera. Amakuru avuga ko umuyobozi wa komine ya Mangobo yemeje aya makuru ko ari ukuri. Abashinzwe umutekano ngo baje kuhagera nyuma ariko basanga ibintu byarangiye, ahubwo bo baza gutwara imirambo y'aba basirikare bombi uko ari babiri. Reka nongere nkwibutse ko hano ni ku Ibendera TV. Niba wahageze unyemerere unkorere like, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unyemerere unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo butaha amakuru agiye akwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Alliance Fleuve Congo 23 iravuga ko yambariye urugamba rwo guhangana n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo arishinjwa kugambirira kurimbura abaturage b'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 yatangaje ko ryambariye urugamba ku mugaragaro rishyira abasirikare bayo mu myiteguro ihamye yo guhangana n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rishinja kugaba ibitero bigamije kurimbura no kwirukana abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu gace ka Minembwe. Ibi byatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki 3 z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka 2026 mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 mu bya politike yitwa Lawrence Kanyuka. Aba yagaragaje ko umutekano mu bice bya Minembwe Gakenke n'uduce tuhakikije ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero bigabwa n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, umutwe
umutwe wa FDLR abacanciro b'abanyamahanga n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo muko itangazo risobanura mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri hagana saa 11 za mu gitondo iri huriro ryagabye no kuvuga ihuriro ryo ku ruhande rwa leta ya Kongo ryagabye bitero rikoresheje indege zitagira ba dereva zizwi nka drone ndetse n'intwaro ziremereye rinyanyagiza ibisasu mu bice bituwe cyane n'abaturage b'abasivile. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko ibyo bitero byibasiye abaturage b'abasivile cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'ibirindiro byabo bya gisirikare. Iri huriro rishimangira ko ibyo bikorwa ribifata nk'umugambi mugari wo gukuraho burundu abaturage b'icyo gice, rivuga ko byahinduye isura y'intambara bikagira yibasira ubwoko runaka. Mu magambo ye Bwana Lawrence Kanyuka yagize ati ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 zambariye urugamba rwo kurinda abaturage no gukumira umugambi uwari wo wose ugamije kubarimbura. Tuzahangana n'ihuriro ryose ryiyemeje kubiba urupfu mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Bamwe mu bahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda bari mu mutwe wa FDLR bakomeje gukorera mu mashyamba ya Kivu, aho rero uyu mutwe ushinjwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano no kwibasira abaturage b'abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikomeje gutuma ibintu bikomera kandi bikazamba, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuga yuko ibi bitazihanganirwa n'akana gatoya. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi. Birumvikana twamaze kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano imuheto yongeye gukaza umurego, Wazalendo abakabongeye guteza akaduruvayo muri ibi bice. Muri Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeye yongeye kubura n'ubundi hagati y'abarwanyi b'imitwe ya gisirikare izwi nka Wazalendo n'imitwe ya gisivile izwi nka Wazalendo n'ubundi bongeye guhangana mu gace ka Muhito. Abakaba n'ubundi bagabye bitero mu bice byigaruriwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nk'uko amakuru aturuka ahanga bivuga. Wazalendo ngo bagabye ibitero mu bice bya Muhito mu ijoro ryatambutse, n'ubundi akaba ari mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi ngo byakurikiwe n'amasasu menshi yarashwe hagati y'impande zombi, ibiza gutuma rero urugamba rwambikana, aho n'ubundi byabibye ubwoba bukomeye mu baturage baherereye aha muri ibi bice. Abaturage bavuga ko umutekano wahise uhungabana bitunguranye, abantu benshi ngo byatumye bahunga ingo zabo aberekeza aho bashobora kubona amahoro. Abana n'abandi batagira imbaraga nyinshi zo guhunga ngo batinye gusohoka mu nzu abihishamo. Byabaye ngombwa ko imirimo yose yo muri aka gace ka Muhito ihagarara burundu bitewe n'uyu mutekano mukeya. Ibikorwa by'ubucuruzi bikaba byahagaze, amashuri akaba yafunze, kandi ngo kugeza ubu n'ubundi ibintu biracyakomeje kuba bibi cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ngo n'ubundi habonetse bikorwa bigaragaza ko n'ubundi aha hakomeje kumvikana umutekano mukeya, aho n'ubundi ngo ibintu bikomeje kuzamba no gukomera ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze nanone muri Kivu y'Amajyepfo. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mbabwire ko FARDC yongeye kurasa
cyangwa se kugaba ibitero bya drone hangaha igakenye abaturage kugeza ubu ngubu ngo abongeye guhunga ku bwinshi. Amakuru aravuga ko mu gace ka Gakenke mu bice by'imisozi ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo habaye ibitero by'indege nto zitagira abapilote zizwi nka drone, bikavugwa ko byakozwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Kugeza ubu ngubu izi drone ngo zarashwe n'abantu bari muri ako gace, byatumye rero ngo hongera kubaho urujijo n'ubundi muri ibi bice aho umutekano ukomeje kuzamba. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko bari bamaze kumva inkuru y'uko drone zongeye kwirirwa zizenguruka muri iki kirere, hadaciyemo kabiri rero cyangwa hadaciyemo umwanya bahita bumva yuko drone n'ubundi izongeye kurasa muri ibi bice. Ibi byateye ubwoba rero aba baturage mu gihe n'ubundi umutekano muri aka gace ukomeje kugenda uzamba. Abaturage bamwe bakomeza bavuga yuko aha ibintu bikomeje kuba bibi, ndetse bagatabaza imiryango mpuzamahanga bavuga ko ubuzima bwabo bukomeje kuba mu mpungenge zijyanye n'ibi bikorwa cyangwa se n'ibi bitero bya drone zikomeje kuhagaba ibitero umunsi ku munsi. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamba no gukomera ku rwego rwo hejuru. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebere hamwe uko ibintu byifashe nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi ba Wazalendo, ikaba yuburiye ahitwa Ibukombo. Reka ariko nongere nkwibutse ko hano ari kwibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza ndetse biraza kunyereka ko turi kumwe. Hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV unyemerere unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo ubutaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nubikora uraza kuba ugize neza. Mu bice bitandukanye bya Bukombo muri Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hakomeje imirwano ikomeye hagati y'impande zishyamiranye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bahanganye n'imitwe ya Wazalendo zitwa CMC na FDP. Amakuru atandukanye aturuka mu gace ka Bukombo aravuga ko intambara n'ubundi yongeye guhanganisha izi mpande zombi. Amasasu akaba yongeye kumvikana ameze nabi, umutekano ngo ni muke muri ibice bitandukanye birimo ibigize imisozi miremire. Abaturage ngo bakaba bongeye kugira ubwoba bukomeye. Muri aya makuru biravugwa yuko ngo ibisasu byumvikanye kuva mu gitondo cya kare kugeza mu masaha ya nyuma ya saa sita. Ibintu byatumye rero benshi mu baturage bahunga agashaka ahari umutekano akaba ariho berekeza. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bivuga ngo imirwano y'Ubukombo ikunze guterwa n'izi Wazalendo zitifuza na rimwe ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ngo bakomeza kuba mu birindiro byabo muri ibi ibice byerekeye ahangaha. Kugeza ubu ngubu nubwo amakuru yo muri iyi minsi avuga yuko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse akavuga yuko n'umutekano muri ibi bice uhagaze nabi, kugeza ubu ngubu ibintu bikomeje gukomera, umutekano urarushaho gusubira inyuma mu bice bitandukanye bya Groupement ya Bukombo kugeza mu bice bya Kinyankuku, Sisa, Rubeha ndetse no ku musozi wa Muvuga Ngoma. Abaturage bavuga ko gukomeza kuba ibitero cyangwa se gukomeza kuba imirwano muri ibi bice bikomeje gutuma habaho umutungo
umutuzo mukeya ndetse n'ihungabana ry'umudendezo n'umutekano w'abaturage muri ibi bice. Ngibyo rero nguko ko byifashe nshuti bakunzi bacu, reka nongere mbibutse ko hano ari ku Ibendera TV. Niba wamaze kuhagera unyemerere unkorere like, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza muri aya makuru. Turifuza nibura abasubscribers bashya bagera ku 1000. Niba ubikoze rero ndagushimiye, nanashimira mwe mwabikoze, hanyuma nshimira kandi namwe mudukurikira umunsi ku munsi mukaduha ibitekerezo mugakora like. Mwese muri ab'ingenzi mwese rero, reka munyemerere mbasabe ngo twerekeze ku musozo w'aya makuru, hanyuma mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.